Talshani yagulo hastebo assembly Chongbari ingna thangi tongo. Omunutui hasteni thungrung haparo joto bodol no nongkhol laijak. Omti haikeno Tipramothani bkhaktibo nongkhorma nukjakha khwai hangkorni Asharam Bari Chongbari Thaio. Nukjakha kokpit mungtai bike rally-bo. O pandao manjakha Ttaadc ni dai CEM Animesh Debbarma tei manjakha EM Suhel Debbarma tei YFT ni District President Proshmit Debbarma Akosang. Video report CHUMUI TV. Constituency Tipraland, EWF, YTF bike rally tongo. Bike rally oro chini leaders tongo. EM Suhel Debbarma, YTF Central Working President Majang Proshmit Debbarma, chini zonal ni chairman Takuk Bishu, abong bini vice chairman Phirkha Debbarma, chini block Tipraland President Amit, YTF Block President Sabi, District ni chini YTF ni President Hiranmoy Tongo, chini Madam Binamala, Central TWF ni Vice President, joto adong jugro ko sangai tongo, pray 1000 khanek bike tabuk, tola shikok ni theke, Kolabagan, Bari, Champahawar, Gopalnagar, Bari Klai, Asharam Bari Bon Bazar Porjonto, mo bike rally, Greater Tipraland ni, Kogno, Pirnani Bagi, Borogno, Jono Jagaron, Sochetonota Painani, Borogno, Sichamani, Sicharinani, Kaisa, bike rally, Dini Changchang Kaise, Abongo Tangi Aro, Jokon Pathagi Nay, Aro, leaders of Boktitbo Best Line, local ni, Borogno Gotong Nay, Aro chini Asharam Bari Bon Bazar elakani Tangthangrok Borok Nasingi Tongnai mo bike rally ni bisingtui Greater Tipraland no jara Sinia ko Sia ko borno Sicharina ni bage omo united all of us jeng kwaini Asharam Bari constituency ni leader joto ni Choba Mumbai dini mo bike rally ni